Todo already I messed up. Runi dukite mundu hard. Yani de hard ko ni dukite muisi nona yi na de na spirit yako datumia. Nona. Omia de na roho ko datumia na ndatu kwa na woisi. Waigira ru ni rumu muko yaka uguthi ate. Uguthi gwake no mio no ko na muthuri dagitindaga. Na ciana ci cukuru. Gwake. Afu todo muhikire guti mundu kumenya what is happening. Yes. Na during the process ya kuandikwa ri nikaanza ku fall in love na the boss mwenye amekuandika. Yes. Okay. So ndio fear cause I don't want to lose my job. Na ndego ndamwenda vile tu naweza shiko na feelings sana naona gimatreri leo niko na feelings sana sitwende home daregire tukihiga duka tuwithie mucie. That's to cause rere ona mundu wena muthuri nyumba ri bado twataingia tu kwa box cause ntukinya handu gukinyia aria mena andu nyumba nginya tumiene ona in fact ndira kona mundu tai na tigari na gimaru tondu riu hindo ni godamu you married nini nona yi ugimya niguo ena ciana igiri ni married na ndira guikata kumutwara gimokora muthuri wathie ku tukiona Mombasa ni a bit tricky tondu na family so makeje kufanga ku yani uragani guthi kuika maundu ni ndĩ hau so ugakinya andu makiuga atiriri sasa na si wewe utakuwa tubebea hii kitu now the gun nona yi makeje rugiaje ku introduce gukua ke mushinga ndoma kwe dem utaigana ke miaka ena ri ndipata principal yeah principal wa shule. What? Yes, alikuwa na shule yake. Ani alikuwa principal. Alikuwa na shule wapi? Aya the dana kaona ni watu wa kanisa. What? So uyo ule ali worshiper na every Friday twathia kesha kwa muiro. Every Friday. No igo tikaraga hamwe. Na ithu tuma kitendo-ini na ntwathie kesha na nitwahoya tukatokoma hamwe. Guku gatakate-ini ri dina worshipers wena asha wena deacon what uko na yani every type nona sasa lakini sasa wa kanisa akinya hadu realize it's not good mtaachana but kwa usafi ndeke na kanisa for long todo sio hati mundu aja by the way hakuna mtu wa pombe hakuna mtu wa anything hao watu wote ni watu wanaserve. So and the bad thing onere tumete ginyajigwe ru ikitu inanifanya nikuje hadi open negatuma jigwe uru sana it's cause of the way the devil used me cause nejuaga uru muno uradaruga outaini uka preach you preach you share the word you lead a meeting and you are dirty no neno yeto boarding school ya atwe mwanaku ni akinya 11 years grade 6 no I decide mwana uyu uri de busy na kede mutware ku boarding school kunde ku ri roho wajagiriria that spirit of gayism ama homosexuality in general LGBTQ ndu yajagia hau no na mwana ukinya 11 years ni gwajagia kuigua something yani uje kuigua yani ugo no aje kuigua my feelings Yes, mwiroreri wakwa wi mwega ni ndakugeithia o kuria guothe uri ni ndi mwega muno andu aria mwi Kenya diaspora karibuni sana siku ya leo kwa hii platform yetu Simo K TV Simo K YouTube channel na asante sana na shukuru sana kwa wale wote wamesubscribe kwa hii platform. May God bless you so much. Na pia niko na platforms zingine kama Facebook, TikTok. If you want to follow me, you can follow me over there. Na mi ushukuru sana by the way. Nejuga ino noyo jireli ogeni support na gukoroke ni follow na gukoroge subscribe. God bless you so much kwa wale wote umefanya hivyo na wale wote mnani watch na benye mna share hizi stories zangu. So before thina bere muno dina broti gukwenderia na dina broti ndirakwenderia ciringi 299 kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na riu ndigitie broti 5 peke yake. Ugo hena andu manjirite ndimaigire broti na ringi mundu no ahuragira thimu ugakora ringi namba ringi dina saver angikoro no anjirite nguigire broti ici cia 99 no uhurire ringi nigetha tugicommunicate tondu ni ndumirwo map rucini na ndona no broti 5 citigarite ni broti cia 50 by 100 ciringi 99
wagura cash, na ukinunua na installment zinakuja 120. Ukitaka kubai hizi plot na installment ni 120,000 Kenya shillings, unawekelea deposit ya 50,000, balance unalipa na 6 months. Pia kuna plot zingine nilikuwa nimekuitia last week but one zenye ziko Isinya, na Drakulide ni kundu kukulite muno Isinya. Isinya ni kundu kukulite na kurakura na rate nene muno. Actually saizi kama unaweza taka kusettle, kama unaweza taka kujenga mahali unaishi karibu na Nairobi, cause Isinya si mbali na Nairobi, it's about 1 hour ukoro kuma Nairobi to Isinya. Broti shodera kwendelea shilingi 450 450,000 Kenya shillings, na ne broti bado shia 50 by 100, na mugodo sho hutetie o hau fara tondu he fara i hau, na kundu kuria ni guthakama ngai riu mugaga kundu guthakara, kundu kuria ni guthaka muno ni gwikirwo bisha hau wone 450,000 Kenya shillings, broti shia 50 by 100. Wakenda kureha na installment ukugira deposit ya 1,000, balance urehe na mieri 6, installment shi ukashiringi 500. For more information you can call this number 07 15 99 99 09 0715 99 9909. Na mko karibu sana. The other thing that I want to update kana go inform, it's about here Twitter studio ya Saimo K kama Saimo K Studios. Tuko na good news. Dena good news ndenda gukuhe uhoro wigi ringi hihi wina mwana waku hau ugukorwa akirikia form 4 by next year, kana wina mwana waku hihi we hau ni arikirie thukuru na no warigirwo ni kothi iri angika kana kuri ungi mutwara, kana hihi ona to nginya akorwa arikitie form 4 na no murehe guku gwitu tukorwo tukimutrain, na twina training tureka, twina film, video shooting, video editing. Aikorwo ni arenda gwika certificate he grade ira tu au ikorwo no nginya akorwo na D+. Kama anataka kufanya certificate tumpe certificate D+ kwenda juu, na agikorwo hihi no skills arakenda kugia nacio ciegi video shooting and video editing, darafatara gukorwo na qualification icio, no murehe guku gwitu na tumutrain uhoro wigi video shooting and video editing. Nitukumuhe opportunity yo, na ningwiraga ati hindiria mwana waku either wa muiritu kana wa mwanake atrainda guku gwitu wa murehe handu haria hagirire, tondu skills iria turamuhe ndagacio na kundu kungi, na we umake undu ucio ndakwira skills iria tukumuhe guku ndagacio na kundu kungi. Guku tukaga maundu tumekaga practically, okorwo ni kamera, chukua kamera tuone kazi yenye unafanya, kamera inatumika hivi na hivi na hivi. Twarikia gugufundithia tukagutwara fieldini ukona ria nyamwe ati mundu ucio akiuma guku anatoka huku tukiwa tumemuivisha sawa sawa. Ugu agikorwo wina mwana waku we hau na ni ukwenda akorwa akilearn skills ici cia video shooting, video editing, film making, we are here for you. Aikorwo ni ukwenda hihi gukorwo kimurehe guku January twaririe orotene tondu tutiendaga kuoya andu aingi. We just want to turoya ona bani ni tukuhota kumanage nigetha tutigakio andu aingi nyingi turemwo ni kumahe kindu kiega, na ni turenda kumahe knowledge na ugi ucio makorwo menaguo. Angikorwo no enda gwika kindu twitaga DJing, pia tunaweza mpatia hiyo course. Photography by itself, akorwo photographer munoma sana, murehe guku gwitu ni tukumutrain maundu macio mothe about kiria tumitaga atia ni tugukorwo by the tukirehe kothi ingi o mweterere o uguo maundu maria turamurehera next year maundu maria turamurehera guku ni maingi muno about graphics design. Aikorwo no ende kulearn about graphic designs, we are here for you. Maundu macio mothe, aikorwo no ende kumenya uhoro wigi digital marketing, aikorwo no hote kumenya maundu, no ende kumenya maundu tamaya muonaga ngika haha uhoro wigi podcast na kiuguo, maundu maya mothe no tukorwo tukimuonia mungitucerera guku gwitu. Undu uria gwika no gutuhurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313. Na njugaga riria warehe mwana waku guku to kumufundithia tu, to nginya kumwariria by the way, tukariria mwana ucio akorwo ni hindi ararikirie thukuru tukamuonia uria bururi uhana kana guku ground ni uko kwahana, na ona arikia guthoma maundu macio mothe tukamuonereria gacira tukamara ungigera gacira gaka no gakumiriria handu hega. Uguo gutwa mathomo tu ni guku ni mucii by the way, we are brothers and sisters. So ungikienda gutujoin hura na mbeo ya thimu na twi haha nitugukuhe details ciothe iria urabatara. Undu ucio ungi ni ati ndina mugeni wa Jere na muthenya wa umuthi tuthikiririe rugano rwake, na ni rugano rwina urutani we iguru muno. Asante sana. Nindakunyita ugeni mwiroreri wakwa wi kuria guothe uri
inyua aria mwe Kenya na inyue mwe diaspora karibuni sana nalito makwa jetagwo Simon K na muthenya wa muthi ndi na mugeni wa Jerera all the way from Mombasa na enda rugano rwake rwina githomo kiega muno ingenda tuthikiririe uguo witikire guikara hau tumuthikiririe na ninjui at the end of the day ndukwaga kaundu kuoya ndungikwenda kuga ni ati kana nyenda kuga ni ati ngano iria muigua guku ti murugamo wakwa ni Simon K heaga mugeni toyo wakwa chance arie rugano rwake uguo maundu maria kwaria ti murugamo wakwa na ti murugamo wa platform ino ni murugamo wake so karibuni sana atugeithie twire maritwa make tucoke tuthie na mbere karibu sana asante ndio sauti sipote jetagwo Jerry kana Mama Blessing. Mama Blessing, yes. Njereirwo handu hetagwo Kikuyu ino ya Kiambu itura-ini ria Maihi. Okay. Na kuu no ngureire na ngathomera. Okay. Na ndoka ha tondu he maundu ndire tushare at least 29 mundu ungi. Okay. At least tuhigie andu na andu mamenye what is happening. Niguo. Yes, riu de 14 years. Ndukuma guciarwo warerwo atia ni ungiendari. Oh no. Oh this year. Okay, it's okay. Okay, ndathomire nginya class 8. Okay. Na ngikirikio wega. No ndarikia class 8 ri ndihote guthi high school. Okay. Yeah, so my dad akiuga thi njike Twirarin. Why ni mbeca ciaga kana waigwa ndukwenda githomo? Mbeca ciarĩ kuo but I don't know what happened. Okay. Na ndakihitukite wega. Na tiwe warekire? Yeah. What? Yeah, hari so ni muciari wa decide kana? Yeah, hena okay, ni some family issues. Okay. Yeah. Idio tagihota ku discuss for now. Itagiuga haha. Okay. Yes. No gukura ni ugikuritio wega utari na thina wothe. At least ni ngurite nderetwo ni cucu. Yes. Ukarerwo ni cucu wanyu niki? Nacia wa ndaigwa gweta babanyu. Baba ari ho no aikaraga na step mother. Mamu wanyu? My mom ari ho no tutikaraga nake. Uguo babanyu ni ahikanitie ringi. Okay. Okay, opt gwikara na cucu wanyu? Tiko opt ni twirirwo twikarage nake. Ni mamu wanyu kana na babanyu? Okay, ndari munini do you know I make the decision no need ekorire na cucu. Ekorire na cucu wanyu? Yes. Okay, no problem. Tugithi tu na mbere. Riu ndagithoma nginya class 8. Ndarikia class 8 ri my dad ni aremwo okay ndinathi high school. Niguo. Koguo ni guikara mucii. Ngiona atiriri okay my dad ni ari na plan ya kundwara thie Twirarin. Okay. So before thie Twirarin ri ngiona ndigikara just idling uguo mucii because undi mwiritu munendera maundu makwa. Okay. How niguo ndeciria atiri na tondu ndenda mbia ri what am I going to do? Niguo ndathirukire nduka iria ci within kuria riu gicagi kuria twaikaraga. Okay. Githigi gamap o nduka ndamapire nduka ithatu. Okay. Na tondu it is like I had a spirit of wici. Ngimap nduka ici ithatu. Nduka ici ithatu ndamap ri ngikua nyondo kuma mucii nyundo hama. Ndakua ri nduka icio ciakona nona haha wigagirira mbia kana mugate kana ukienderithio atikona tebo iho iyo tebo ri ni ndakuire nyundo ya guthi gukurukia rubao rumwe ndo ndukekona mbao ici ni getha wikagira cheje hau ke uguo ngithikirukia nduka ici ndetagirukia rubao rumwe no rwina musumari ruho niho ndathiaga rasha wa rusini ucio diare rasha wa rusini ngathie ukagera thutha haha rubao-ini ruru rwa nduka ngathigarua na iguru niguo ndarorokia ngathigarua na iguru na pitisha mkono hapo ngataha mbia. Okay. Ndataha mbia ri afunarudisha. Okay. Nduka ici ithatu ndaia ri koguo ndamika rusini ri ni ndina njuti ya gwika atia ya gucithiururuka no he nduka imwe ucio arigirwo atiri ni ku mbia ithiaga niguo agichange location ya haraigaga mbia agicirehereria riu imwe gitigana nayo gitigwo na ingi igiri githigwo hagikinya riu time my dad hari hau ri wici-ini ri he my neighbor me hau uguo tondu ni gutonto ahutaga muno gwa cucu he neighbor gacocoro keho twageraga uguo na kundaiaga irio muno sana riu time goko ni githeri mararuga ri
ga make sure ni ndaikara na ndona mahagira ndaika taimete he hada ndacuthagiriria ngona githei no giratherũka riu ni ndaikaraga na ka dish na serving spoon atikia heare niguthijike operation cia kwanyo ne gutire mundu ni chote ngachota ngekira ka dish ni then gathie then you naikombere ure he hada turite gacira gacira ko tiko matiraruga ri he gacira tumite ikombe ni harungu ngathigagera ho oko nikira gikombe geka atia ngaiya so ngigirwa ginya ni roho wa wa woici so from there ri na my dad time yakinya tene andu arateira rini ready ahote gukiririria tondu already I messed up ru ni ndukite mundu hard yani de hard ko ni tukite muici nona na ndiro na spirit ya kwenda atumia nona umia ndiro ndina roho kwenda atumia na ndatuka na woici you gonna hari I want to be yani no way we could desire to can notorious yani giwa I want to be bad so giona atire hari had ratoto meidi kundu kwire but ngoro yakwa to ni nyuma na ni njuru ri ndo ndingihota gwikara kwa mundu nona kugu ndahe wira wa kuhura nguo wa kuruga ciezani kudekana kundu 1 month then natoka 1 month unatoka so ndere hau ri ngiona hapana nitatafuta ile kazi haihitaji anything hakuna any document unaitishwa so niguo ndethire wira wa conductor kana makanga ngithi handu hetagwo Thiru na ni hau ndanjiriirie ngithi ngianjia kuihuria ngari ngiihuria nginya riu hau ndihuragia na chua 10 bob 20 bob ngikara hau na ndirio hau ri andu hau mene ndakorire ri they were very tough riu no ahuragwo ugatunywo kiki uguo so ikanibidi ona ni ngoro de more tougher nona because you are dealing with men riu tondu ngari yahiuragio ukenyera uro kunyita mbere ni yake riu ni umenya ndatindikagwo andu makijira atire riu ara mari hau haho ri gwikari don't be endo ako usikae normal you have to be absent minded nigetha ukorwo hote cooperate this job ngimoria mundu kaga atia kija mundu ne huthagira kindu riu ni hau ni hoda introduce ro muguka fangi na thigara riu nona riu ndatumia ndaingira makanga-ini na ndaingira riu ko de atumia-ini ndaikira makanga na de drugs ini riu nona so de hau riu ngihota riu kwanjia kwanirira riu ngituika strong ngianjia kwanirira ngianjia riu kuheo nginya squad igahewa squad kuma hau nginya Kawangware uguo kona uguo ndiro squad ini ri ngituka conductor so ndikatukua conductor for 2 years ndatuka conductor for 2 years ri ngikara hau 2 years na bado hindo no ndenda tuiretu ndirona yana twitu ndira katia no dina the strength ndida hota kugena ndina stamina cia kuhota guthihe mundu riu hindi yo ri ndaje gutuika ndage ngari permanent nona riu no ngenda muhiki hindi no gwika atia cause uko na pesa riu ngeje kugena tuiretu twa yani tuiretu hivi nona andu atumia thoko nona atumia thoko ndomia he kiroko ni hari thoko ya Kawangware so kiroko gya tene atumia twakuaga riu ri ni guthwe ndani na mutumia umwe ni magwitikira guti mundu ngerega if you have money orakimukua sare riu akwa mundu sare meri matatu kuisha na riu aragwitikira tondu we kiundu-ini kiu kana nda gukorwo undu-ini ucio kehekite uguo nona kindu getwo mani mbeca ati kundu citagite kuingiria tondu mutumia ucio ri autaga wira wa thoko na niona mundu ukumuhebia nona na ni maprefaga ndikwenda kuona ni maprefaga women but along the line ni ukagi kweneitenaga hau ni ago prefer cause one she will not get pregnant na 2 ni uramu finance na 3 yani humfuati sana nona kugeje ko make friendship style njega yani unstable nona isi ti strong muno ndu wa mo approach mwe hau niki mugwika ruwa mwana mutikire ngari-ini akishuka sisa hiyo mini makaga ndio akunyita murango ukimugigirira murigo kamatire na ni ngwendete nona wa mwendo hindi yo ndiko ntumenyeranite ndu tumenyeranite no mukua sari ni mwathi mumenyeranite mwaingirana riu nona riu kamatire ni ngwende uguo yani unaanza tu pole tu
nginya hindi akinya kagira box na nä akuingira nä kå ingä box waingira rä u nä rumu må kuoya kaå gå thiä atä gå thiå gwake no mä ona kwena må thuri ndagä tindaga na ciana ci cukuru gwake alafu tondå wä må hiki rä gå tiä må ndå kå menya what is happening yes rä u ndä rä o hau rä he handå ndagä na ka break kidogo ngä tä rwo kawä ra handå mwena wa Nyahururu na ndikarire muno hau ndaheterwo wira ri niho ndonire ta ndage na ka advantage handå ndire ngiandikwo na nikapewa room moja na msichana nona mwaruta wira kundu kumwe riu ri twayo the same room ri riu ngona niho ndina advantage ira nene muno because I don't need to struggle now nona riu tukomete ri ngaigua ni ndira kumugira guoko ngaigua aca ngamuhutia kuguru ngaigua aca that fear nona no ni hakinyire handu ndikamwekelea mkono hakusema kitu nona lakini that night sikumwambia kitu nona the second day ri ngimwigirira na ngimwana ndimwendete nona so now the third day riu niguo ndamuria atiri riu ngeche kumuhutia kumuhutia na haku nini haku resist yes so riu ri yo that day ri we did our thing now the third day what did you do sasa nikamshikashika tuka romance nini then tukafanya mkafanya the action now sasa yes yeah so kufanya the action anajolidia atiriri sa bona kama ulinipenda from the word go bona huku niambia yeah naona riu ngionaona kene interested riu naona so tukakuwa in friendship yo ya kwendana hakwa in it no ni uriria atiriri kavoge ajirire tene uguo ni roho wa muikirie yes this is a spirit so runa kene atu ngira box naona niguo ngira box ri riu ndio twasukumana nake twasukumana ri agithiwira kundu kungi so mimi nikafanya nini riu hindi no kuga ni mwasukumana nake ndi kumaanisha ni toikara hamwe yes yeah no ikena muno ri sasa riu ona dakine the first day ndairwo ngome nake ngimya this is an open heaven na riu haha etikira in fact ona njorire ni ndarigirwo atiriri sasa bona usiku nimemwambia mapema riu ni gwituma fio ndara complain asa ona in fact the first day ri ajorire atiriri bona kuniambia mapema kwa hivyo hata yeye labda alikuwa kwa hizo vitu hapana ni ureigua to nikiigua nikiigua no ajire kabigia mwidire tene cause tutekete muno ndocio ri alikuja kacha kazi yes riu ri atiga wira ri riu ni akiendiga no ni athie so mimi pia sikukaa sana nikatoka pia ndoma hau kuko cio ri nika handu hange bado ndateirwo wira ne gwitagwo Nanyuki sasa huko pia ngitwo wira wa adamu cio na mero ni meko witness kundu kwari na ndagitari kundu kwari na baba ore ari murwaru na alikuwa anaandikiwa a nurse not a qualified nurse but at least mundu kumutikira care special diet nini kumuosha vitu ka hizo so I was given that job na ngikara ku like 2 years na ruko 2 years ndaikara ri ndathengera na kaire tukangi kama msoka no yo ka introduce ni guka introduce afko ure ni kwari na hiki ni kwarugagwo etagwo buza ni arugagwo ni kwari na kirafu ni kwari na ki so in fact ko wickedness yari iguru kuga ndio na atari undu munene so ona kwa approach mundu tonto anyuaga njohi ri kwari easy na ladies naige men ni few na murakoma hamwe nona so nikapata kasichana sitaki kwa mention na tuikagikana kwa for 2 years ndekaina kwa for 2 years ginya riu hende muthea pasire so mimi nikatoka huko ukakadam as obvious tu si nitatoka Nanyuki nikuja home yes riu kuma hau ri ngitindika maisa gitorowira kundu kungi sasa nikaitwa kazi na another Agrovet gitorowira Agrovet ko unanyukikana asa runda soka musie ndasoka musie Gikuyu rundire ko ure gitorowira handu Agrovet ine
na ndathia Grovet ri nikaka vizuri na ngiheo wira na ngiruta nilikaka hapo sana na during the process ya kuandikwo ri nikaanza ku fall in love na the boss mwenye amekuandika. Yes. Okay. So nidai feaga cause I don't want to lose my job na ndaigwa ndamwenda, so it was very tricky for me. So urenda kirere tuikarete uguo rutekete nawe ri nikaanzaga kumguza miguu. Enona ru mudo muthenya ne utaga iratu tu fresh maguru afro aikarete hana gite giake na ni gite giakwa haha uguo rura muhutia maguru naki sina miguu yangu tu, yani vidore kwa vidore unaona. So gaje kumuhutagia maguru, yani kumguza tu miguu ni kama kimakosa. Okay, naona. So ikakuwa tu nishazoea kuona darane dararia nikaanza tu na miguu naona ni busy mbona nini. Sasa nikaanza, alikuwa na nini smart sana ezin kucha na tu vidore so sana kan kimwambia uko smart nini vidore nini watohutia rudia bire kuhutia nduke bomure we smart niguo haya damwas we smart for few times today kama na uko smart naona. Sasa si ushaanza umeguza miguu ushaanza kukuguza mikono sasa unamwambia umeshuka vizuri sasa kuna siku anakwambia umbomoe naona. Sasa kwanza sasa ukimbomoa unamkaribia nyuma kabisa naona. So all those things hata pia yanasoma todo mudo siore onakena sense nima so by the time ndimwire ndramwenda ri itakuwa saa anajua. Yes, na ni aramenya na ni agwitikira we ni agwitikira ndamwandikire message ndihotire kumwira nilimwandikia message by that time rudi na thimu nikamwandikia message akicokia wamwandikiria kiu ate ngimwani ni gwendete I want us to be together akija it's fine aija ugitete kiri riu ngimenyana ni uguo ngimenyana ni uguo pio riu yeah my hard job gikinya mwiso riu kuliba kumufuata ri kira ni kuguthia atia ari mukuru gukira asa twatiganite kindu like 7 years. Yes, ndio wewe na miaka taigana ni darete hau 25 uguo we over 30. Yes, katale muhiku asa no ari na mwana. Yes, okay so ru tohorerio hau ri muthenya nguma atiriri yani vile tu naweza shiko na feelings sana naona ngima atiriri leo niko na feelings sana sitwende home daregire tukihinga duka tuthie mucie. So kufika home no ru already ni etikirie ni twarire ru ke message ke message ni mwe ru twarire ke message na ru twaria hwaini ru tukaruci-ini ri sasa anajua ni mukuhagi ru na tutikuha ru twaje ru ginya kushikana ona kwende twakoragwo ni customer na ona ginya mundu makija ati na hapa ai siwaoni vizuri kai he mundu atukorire akitwira ati ai mimi siwaoni vizuri hapa kuna kitu kuma hendo mundu atuona ri dikekati kunyoka sa thank you nego he mundu atuona na to doubt he mundu atuona ngimuhutia kumwika ati njuiri mapisiki uguo riu mundu ucio akinotice andarina the first time make sure aritumagirira na miarunduka ina murango aritumagirira tu kehina nigetha riri amukore riu na gitu kwa several times na kijira atiriri hapa kuna kitu nego na auko hau duka-ini every time uko hapa kuna kitu rugira ndagitari atiri hapana acha to keep distance nona haya tu hari ri joka thutha hanini niguo akienda mwira hwai nigwendete kiki uguo the next day gimatiriri nituhinge wira twike atia tuinuke riu tuthi gwake tukihinga wira so tukafika kwake na tukiore thimu tondu ni mundu etagwo sana twagikinya gwake tukiria lunch arugire pilau kiruga pilau wega we ate wega tuhoreire hau then tukaoga riu no ciugo murera na cia wendo riu gutaithania kuruga gwithamba hamwe kana mtu ataoga tukivyake no mnya bado hariona gwitiganira so akauga kivyake na mimi kivyangu then sisa hiyo tumeshiba na tumetake shower then we went to bed. Riu no ari mundu rumena no mutumia me so you understand? Yes. Okay.
Yeah. So we did it for the first time do nake and akafurahia and ikakuwa the norm. So what happened after that, we had to get serious. Okay. Kwa sasa kaniambia sasa nihame kwangu. Okay, yeah. Alikuwa into that. Yeah. Okay, yeah. No. As in before. No. I'm the one who did the introduction. Linda mu introduce it. Okay, ogo na in his life, in her life, talk dari na mudu at that time. Okay. Kino ko hinia ukwera story baadaye. Hena jamaa wa mwedaga alikuja saka achana na yeye. So aka prefer wewe. Yes. He jamaa wananiokaga hau deho. Niokaga hau deho na unaniamure hagira lunch. We? Naona hii. So wakati sasa twaje wikarania aligimwasa mimi huyo jamaa, Utaki kumuona. Sasa mimi kama unataka tukue pamoja, kama unataka tukue pamoja, huyo jamaa nini? Hapana. Sasa nikamwambia choose either mimi ama nani. Okay, nikuulize. Kwani sasa ukiwa hivyo, uone dem yako na jamaa utafeel vibaya na si huyo si dem ako na yeye. Utafeel. Why? Cause mnafanya vitu tofauti. Na mimi ni mwedete. Leo ule ngimwe either you choose yeye ama mimi. So akiopt ni akachana na jamaa. Leo jamaa usio kakarogomia gari hokamura atiri we ulinikata. No dramenya what is working behind. Ulinikata. So tukasukumana tulikaka. Kwa hivyo hata wanaume ukiwa hapo uone umekatia dem na amekataa kuingia box. Si saa zote ati yakutaki. Labda kuna kitu kingine ina happen. Yeah, that's true. That's true cause rere. Ona mundu wena muthuri nyumba ri. Watu tutaingia tu kwa box cause ntokinya handu gukinyia aria mena andu nyumba. Nginya atumiene. Ona in fact ndira kona mundu tai na tiga riu ni gakare ka mbere ndakwira ri. Nona ka ndakwira ka mbere. No yo. Na ni single muthuri ndari ho. Aya ngethe ni atumia. Riu yothe ni ene. Tai tuthio ukinjiraga. Riu ri. Uyu ni akinya handu ntweka atia? Twatigana. Mugutigana ni. Riu ni riu namya ni ndonire wira. Ngithi wendeta tutigane cause kwanza alilia sana. Mugitigana. Yes. Mulikuwa mmekaa for how long? Like almost 4 years. Almost 4 years. Hata tuite 4. Riu ni mwahitanagia. It's dem ni gumu sana munini mkosane. Tondu ni hinya munini adito twahingisana na mundu. Tiga kuga uguo tutika no muhitanie tutikauge ni ngumu sana mkosane. Otukani hakwa ri. Nyamya andu mahitanagia niki ni kukaishana. No ru uyu ri hatukai pamoja. Anyeda akajita. Ndamwenda ngamwita. So ni ile mkikutana mwezi kosana. So niulize ukiwa kwa hiyo nini? Ni tore ringi mundurume akinya gokaigwa handu ni rafatara muiritu kana muiritu akinya akaigwa ni rafatara mundurume. You feel the same? Yeah. Obvious. Yani kuigwa feelings. Okay, now the funny thing about this thing ni riri. Kuigwa feelings but not towards a man. Kuigwa feelings towards a woman. Feelings ni kawaida tu but zina kuguide kwa mwanamke. Hiyo ndio tofauti. Haya, ni mwakinya handu ni mwatigana. Twatigana ri ni ndari muda gwitiro tumawira. Sorry? Ndari muda gwitiro mawira here and there. Riu ningi ndauma haha na kiona ni higa nduka ni athi make. Distance. I think ona kino kwa upgrade ora mundu tetira handu hamwe. Gochiragia ni disappointment ya muri. Asa. Riu ri aki upgrade na ningi ki upgrade giri kundu kungi. So ni ndirio hau ri nikarudi kwa matatu. Ego ndi mundu wa matatu. Gisoka matatu-ini. Gucoka matatu-ini riu ndikena experience. Riu ndigituke sasa niko sawa kabisa. Riu ndi pro kabisa. Hadi kurusha mistari. Kabisa. Riu ngithi hara ndathire ri. Riu niho riu ndacapenia WCPO, ngicapenia uhoro wa atumia, uhoro wa drugs. Sasa nikakuwa mimi niko sasa niko na muscles. Kabisa. Ndio niguo ndakinya riu ndina ngari cia orchestra kuna muno ndathia nacio ko ni Naivasha na Ikuru na Nyuki uguo. Ndi kwa matatu ri nikakutana na a certain lady. Ndimukuwete haha ri akijatiriri. Imagine uri menyanaga na mundu, yani oka ngari ni demo cio ri etagira ngari yakwa Naivasha. Ndimwirite undu.
no wetagira ngari yakwa Naivasha ona nĩ oragia ĩkũ kana kahũra thimũ office ngari na ĩkũ nona so you notice dem moyo ule ni kama akona kitu as in mundu etera ngari yaku na kwena ngari nyingĩ mbona na ngojea yangu sasa nona hii haya alafu ule euka stage ginya ndu majite ku notice ginya kona matereba ta marona atiriri mbona dem na ngoja ngari ya dem ni kweli nona hii ugeje kuna ginya ndu ni mara no hindo tutire friends nona hii nona ningeje kuna hena undu fani wiho nona hii cause mundu gweterera ri hena kaundu niguo muthenya umwe ira kija twende lunch akanibaia nyama ngari yakwa yetereire harura cietagirira ihore hindo ndina Naivasha ngari yetereire kija tuthi tukaria nyama tukakula nona ngiona atire to ndaranjira undu ri no ndu hindo ndimwendire nona hii ndu ndikwa matatu ndamwenda ri so nikampea date ya kwenda Mombasa ndamuhe date tuthie mku kawathi nginya Mombasa riu ndugikorwo wi ofu nari na mbia na drivaga ndemucio nari na mundu nginya ndamurie ukwera muthuri wathie ku na na riu ayeterera matatu nikio korwe na si sasa hau ni ndirakuria riu ri riu twathi haria kuria nyama niguo na njira tuthie no ndahota kunjira undu no igua ngina to no arega ni mukunjira ri no ari mu ni kunja nini ngwikwira ngikimwira ngimwata indo ndimwete tukue kiki ngumate ni ndira gutwara kiria Mombasa akijira for how long ngimwira for 1 week na ngimwira tondu riu hindo ni godamura you married nini no na hii ngimenya niguo ena ciana igiri ni married na ndenda gwika atia kumutwara ngimwira muthuri wathie ku tukiona Mombasa ni a bit tricky tondu na family na muthuruka every day so ilibidi sasa tuko tunakutana tao riu Nairobi riu ngamukua kana muthenya wa day off kana kathika hena squad tugathie mugathiko tugathie tukabuka kiria aru ni mukuheo rumu tutigo ikomba tikuheo tigondera go Mombasa ni taru mukuru ta Mombasa nyonaga andu ni maumagwo kweru mushikao cia strict mutingiheo muri asa ati ukire ko adothe no mio the tia ngai niwe bora uguru mothia mako ya rumu na riu he kura specific matoi ona ngari cia long distance ri ni cikaraga ingigakua no utinde the whole day niguo ona Naivasha na ukoro parking wikae the whole day urikua hwaini no na hii so long distance there ati unakimbia hapana utaile ile gari ta 15 so you see you do your thing you do your thing na mnaachana yes ndio mwendana twendana na mundu ina family tukaka ngiona uyu ri yani mundu na family wezi kana yeye sana cause ukimtaka saa zingine hapatikani na wewe so how worry nikatafuta mtu permanent permanent no ukata tine dena kupitia yani wale yani bado unacheza huyu ona dokena tatano wewe ulikuwa player basi nona wina tatano but kuna yule sasa najua ni yeye no ru aya ngeni ni mwendete hiyo ni ile tu hit and run yes ni ile tu yani wewe uko serious kuna kuana hit and run yani ukiona mtu hafurahishi usinamwacha tu kuna wengine hawafurahishi yani hawako sawa so nikatafuta permanent huyo permanent day sasa niliingia permanent kwa wizi nikaingia permanent nikaoa nikaingia permanent kila kitu no wahikania riu ndatafuta ni ndenda kairetu riu ka permanent wakaiga kana tikuiga nyumba waku riu ndathi nyumba nene riu haya twambe turia kuia ni kiuraia riu hindi riu ri haha matatu-ini ri he handu hau thutha njoka kidogo ndiha matatu-ini ri hindo ndi makanga tukianjia ngionje kuona atiriri ndereba wakwa ni hindi no ya ndika ni gukigweta kiama kiu kiriko mugiki hindo ya mugiki ri ndereba ciakwa hindo ndi makanga ri sekosi cia mugiki yani tuge sector yakwa ya mugiki nona ndereba wakwa hwaini ri twahinga wira rekaja twitupaki ngari na haha nona twapaki ngari ngona jamaa moka ngari-ini ngigwa mwera na atiriri makaingira na ni ndi hau no hindo ndi innocent ndinatumia na nindiraia ru kivyangu hata mundu uramenya kuya we uraia ki riu kuma matatu-ini ni kuhituka na indo ciene ile tu wizi tu ile ujinga riu ri riu nigetha nduike serious vio ri riu ni kuma riu haha ndereba ri
akaja tu paki gari haria kumbe we ena assignment na andu angi ni maroka kugo ndi hau ri to pakire gona andu moka wa jamaa wako na ma jacket na nini moka gayo makigera nisa nini kanisa ni akaihura discussion ikajia ile mtu tunamwendea leo naigua nituragirangania umo no ndiamenya no uragirwo naigua ru ni hwaini no ni matirajitigira tondu na hakinyete handu ru jeshi yo tugathia na kundu guothe ginya mathiko mao oko kwimurira yani ndatukite like one of them no anyita no ndiatukite initiated but I was like one of them tondu they used to give me protection then they matiafiaga ati nego igwodu kile kiatumira ndo so gain favor na ore cause wakifanya kitu ama discussion ngiaririo ri isingetoa nje yaina ishia tu hapo so makeje kufanga yani uragani guthiko gwika maundu ni ndi hau so wakinya andu makiuga atiriri sasa na si wewe utakuwa natubebea hii kitu now the gun no na hii makijaribu gaje kuintroduce okuaga ke mushinga tondu wewe ndemuri no utakuwa ukifanya nini ukibeba haya leo ni hau gaje kutoka hora kwa tukifika you had over leo gaje kuheagwo token niguo ni ura ukuwa nona wira wa thirari na pewa na rudi so gaje kutoka ru nani ri undaigio ni roho niguo ru ndaje kwetha ways of getting money naigua no hare everywhere ine ri kana specific days ri health kuiria aria mokaga naigua tukabanga niguo na ni gaje ru kumabangira riu na rugi kundige kintu twamenyana nakio na riu ndamenya ICD ni maini ndamenya wa maini riu ri ni kura ru ndaje ru kubangaga oko heikuri ndaigirite cia tumia riu ndaje kumabangira ni tukuria muthenya fulani no nyita riu tuikundi kia tumia 50 na tugucemania kuna na ni tukuria no nyita riu ndaje gubanga wicine ko ndena mundu nyumba na riu ndaikira wicine riu ni ndamabanga riu ni okay mena deal ciao no ni ndaje kumeta tondu ndamenya riu ni ici na riu ni twamenyana oko ni ikundi ne mundu aria ngiri naite guko njikite communication mundu wikirite white black kiuguo checked uguo no oraria na ni ngumu beep besa sigirwo metha-ini cigitarwo riu kuga andu monaga andu mahovanĩrio yani from nowhere waigua murango wa guthuku moka na makoya mbia na tondu ithuĩ tũrĩ atumia rĩ no kũũrio ukambia kugithia woi sasa hata wewe umeralishwa chini riu mu innocent inyuothe mbeca nĩ ciaiywo obvious wakimenya nĩ naite uhatikina portion yaku niguo cigathii uguo so riu iyo nĩ ũngĩ ndathakaga oko he kundu njikarite na kuna mundu na laptop oko ni kundu ngomborete kuna laptop simu nini ngamenya niku so riu ni ndiheaga aria kiria coordinate na aria ngamera muthenya thaa 8 gutkoragwo andu so wanakuja wanaokota hizo vitu naona hii coordinate hamwe uguo yani ikakuwa expert riu nginya tukianjia riu wira utuku naona ngari ino twahinga muthenya ri tukigira utuku riu ako utina mission kodo ni usiku sasa andu riu hindo ndikare no thindere na no makanga so utuku andu maingira ngari ri na ringi ni thenya thaa ithaa ria gukoma ri andu othe mageka atia magakoma niguo so ni nguthi njikare stero driver kuja huku na jamaa aria me ngari ni angi aitu wanaanza kupereba nona hii ruma kaja kuja andu athii aigua athii andu makarutwo iratu oko wina thaa oko ni earrings kibeti laptop kila kitu andu othe makabagio nona hii so they continue kuona na fara uguo wizi ukakua style ni yani tuko hapo yani tukaingia kabisa kuma hau tukari ohikirie ri kare nyumba nikaidi tukatamya kaiga no uguo ni kanini ke less 25 na kwao ni wapi nikwenda kwa tatodo nimekumenya no Nairobi na riu ri wakahikia riu akatiga nyumba oso ikaraga nyumba ni oi gakorugagire kana obvious wira wa yani mawira mothe ru mawira ma mutumia yes nawe boka riu ukeigirira ni ndo kwatu gwithamba kuria ukoma na ndakoma muthenya ni hakinya handu ngeje ukomaga muthenya haya muikara nako kwa hinda rigana atia 4 years tuikaria miaka 4 tuikaria miaka 4 no that duration ya tuikaria nako ri ni duration yari ya wici ndikaria wici-ini hindo ndari wici-ini proper tondu ni hakinyira handu nginya ngiyuria thimu
kou nginya kija ici thimu ri urutaga na me ndienda ukera ndi muici tondu gatiramenya wira uria urutaga ni ukona kuyurute thimu laptop ni urona TV ni kuonanetio aici kundu thimu cigaitwo hau na laptop agithemba kiu riu ngicibagia ngasibagia uguo riu ni hakinyire handu ngina kuja na andu waigua na ngiwa riu ndi mansoro ndatuka qualified ndikwenda kugayagirwo mbia tondu riu menya haria ri ni kugayirwo reka atia niguo uragairwo niguo riu ngiwa ndikwenda gwika atia kugayagirwo so mimi nikaanza sasa kukua mwizi kivyangu okay nwanyita hii riu ri ngithie tao Nairobi na tondu ni riu ni menyanite na misi na kona cia ici ri ngithi kwe jama okay fulani nduo ndoi ngimwatiriri nini ndirenda riu ni jama imani sasa mimi nataka kuingia kwa wizi riu jama ndoi already ri na guku ground ni ri ndi muru akija utawezana ngimwane ngotana wamu approach niki ndekete kwa kuja ngadeika ona haria ha ni kwairwo gayagirwo niguo ndoria atiriri niki giatuma wa approach we reke gwire nona sector ona ya wici ta sector ile ingi you cannot do violate ate guka kuingira wici-ini uguo nake ari muici ngwici niyo ndio nikigato menyone no muici that's why nimekuuliza no ndamuonaga ta ari muici ndonaga kwe handu ndamuonaga uguo okay ngithii ule ngimate mimi nataka sasa kuwa mwizi no endaje ni already mundu innocent nginya njulika utawezana ndimwe ntawezana akija basi kuja kesho saa 6 tondu tauni ri ni kuri territories kwi kundu tangithi kuiya ona aici ni mari territories riu tauni ri kwi kundu ungithi kuiya na kundu tangiiya so akija atiriri guku ri you can't stay anywhere ku no nginya guonanie na andu nigetha ndukaikuhurwo tuku so akijoya akidwara akijika introduction na kule kujika introduction ri he kundu atwairwo tuku ni itamenyire niku kundu ko ndiye jamaa mabouncer wako na mapete bring yani mtu ana smoke hata humuoni unaona hii so ngeko introduction ri mukiro uyu ri ugasmana nake utuko ni one of us ndio ko ngeko introduction uri asiothe ndoma hau ri gicoka gitwaro mashimo mangi kuguo ndatwaro mashimo ri ngiro sasa you are good to go ngimo akijate ndigo kurekeria hau bado ndakuonyesha zai akiniambia kesho saa 6 kuja riu muthenya wa saa 6 ri ucio kwamba kunyonia ndekureka njiki undu agithia gicaria mundu agitaima mundu gucia aumagira night shift akimura geta akijera pereba ukupereba sindi kutoa masimu na nini so mimi nikapereba so ye muthenya ndigo pereba hiyo siku alishika na mwenyewe akatoa ye agika maundu mothe ni ndiroreire ndio gwika mundu practical so muthenya so ngirorera akinyonia mundu ekaga so hiyo siku ikaisha no ni aheire mbia unaona hii so tukaachana kijana the next day kuja saa 6 pia mchana ama usiku usiku akija doka the next day re so hiyo siku nie alinishikia mimi nika pereba na hiyo jana ile no muthenya so wa bere ni introduction wakere kinyonia uyo guru ni aje kujera jike uguo so re mimi nikatoa pesa simu nini akaniambia sasa you are good to go akaniacha sasa so after that day so mimi nikaanza kununua silaha zangu that morning ngithigura sasa nikaanza kununua kisu vitu kama hizo vitu unaweza fugua nazo somewhere yani uto to tools nikaanza kununua so nilikuwa ni ngoma muthenya ngokira hwaini so nisa ngigura kahiu haho uguo ri ni hari na mark riu ni rathira ni ndo guikara he mark iho ya kahiu gaikaraga ndekera kaido tight naona kido ta vest ndio ku vest tight riu gekira kido tight then uneka kisu venye hata ukieka mkono no riu igoro to ni uko na sweater so riu ni ndathia ndeika ndio that courage umite ku so nikaanza kumark peke yangu sasa so nikikutana na jamaa mimi nikikuitisha simu ukatae mimi nakutolea kisu kana yani ukitunya mundu umemwekelea kisu na the more ara resist no the more kisu unafinya zaidi nika mag hawa takataine ri
itanaga no permanent day kuna kitu nimesahau kidogo before nyonete permanent so I think naweza kurudisha nyuma kidogo tu. No problem. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru wi Karuguru ungiuria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga ma celeb ni handu hega muno ungigura na wake mucie waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucie wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB Equity Bank ni ndona Cooperative ni ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria meguku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ni cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria broti ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau mwikaribu sana hura na beo ya thimu 0724 333313 karibuni sana nduma kwe dem utaigana kemia kenari ndipata principal yeah principal wa shule. What? Yes, alikuwa na shule yake. Ani alikuwa principal. Alikuwa na shule wapi? Sitakutaja lakini ni Kahawa West. Kahawa West? So, thukuru ya ile tukana? Ni primary school. Oh, primary. Yes. Hao idhukia shana cia thukuru. Leo ule huyo tunaweza mtaja. Jana labda alitoka. Na watoto wakipeleka wa nini? Na wazazi wakipeleka watoto huko. Lakini unajua huko ni primary sasa mwalimu mkubwa unaweza tafuta wanafanya hivyo siku hizi. Lakini sasa unajua uwezi ukiwa mkubwa uwezi chukua kasichana. Sasa kasichana mtasaidiana aje sasa? Toa 80. No gure toa 80. No ule au kidakijira atiriri. Ni ndina muthuri. No muthuri uyu ri ni tukaite for this long. Momenyanirie atia? Ni mtu tunajuana. Ni mundu muwaine but ujai mu approach in any way. Agioka kwire na muthuri na maikarite. Na hindi oto ndimwirite undu. Akijari na muthuri no ta imagine ni anduthuri mandigithagia. How can you have a man in the house? Na miezi 3 aja kuguza. Agimenya riu no ahutia haria ho riu. No wajira uria kwendaga. Riu no kahao. Yani wina mundurume for 3 months. Na the same bed na ndakwirwo na atia. Iwe no twaje discussion. Okay. Yes. Okay, mwira riu he undu ungi ukirite kuhutia mundu. Riu ngimwa riu ona ni kwina option. Ungeje kumuheaga date. Ni agwitikira? Ona ni gucoka thutha. Ata hezi rudi nyuma. Wa? Uyo tulikaka kidogo like 2 years. 2 years.
Yes. Yani ndaigua miaka 2 miaka 4 ukiri uikarate tulika 1 week hakuna 1 week yeso ndoka toika 2 years ru niguo thio wone permanent nigetha thiru gwi permanent ucio take nake 2 years na ucio twathiagire nake kundu na kundu cause riu ri mzee nwa kukeba so ayuko tumwathia akonako yani kundu tofauti ucio tungethia na Ivasha tungethire ku alikuwaga free tondu riu muthuri ni wa njohi ndaranyitithania na principles kuri yake ni nene pesa ziko ugo ne ara go provide yes haya tucoke haha riu ni waingira wici-ini ni wathi na mbere na wici Nairobi then what will happen after that riu ni ndatuika expert pio yani hati hadu na diatishiro ni mundu onao na tauni njikaga uria ngwenda sasa hizo bado natumia drugs hindo no ndiranyua bangi ndimuguka na thigara no before ru haha gukaru ko ndina mundu pa mahe mundu no kakirikanirwo to some few stories na ukuthutha inaifure akanya bejoka kidogo ri okay ni from the start goto ri mundu wa church yani onagikama mothe ri bado naenda church ndukariganirwo aya na urathi kanitha na ndi muhonoku na watu wananijua kama as a born again Christian na no ndirahunjia cause nona haha ndi mundu akwira ndeke nake 4 years ore ni wamuririkana ore wale na faba ucio ndi mari worshipper riu ndenda gucokerera ucuria tondu aya othe ndana kona ni watu wa kanisa what so uyu uri ari worshipper na every Friday twathia kesha kwa muiro every Friday no igo tukaraga hamwe na ithu tuma kitendo-ini na ntwathi kesha na nitwahoya tukatokoma hamwe haya guku gatakata-ini ri ndina worshipers wina asha wina deacon what uko na yani every type nona sasa lakini sasa wa kanisa akinya hadu realize it's not good mtaachana but kwa usafi roho safi ile hati mude kwira yani tunakata lakini chini ya maji naona hii so ndeke na doka kanitha for long tondu acio hati mudu aja by the way hakuna mtu wa pombe hakuna mtu wa anything hao watu wote ni watu wana serve so and the bad thing onere tumete ginya jigwe ru hii kitu inanifanya nikuje hadi open na gatuma jigwe uru sana it's cause of the way the devil used me cause nijuaga uru muno uradaruga out-ini uka preach you preach you share the word you lead a meeting and you are dirty nona hati mundu ku notice but wewe unaonekana uko sawa lakini hauko sawa kama kana tuiritu twasha madikoni andu akanitha atumia kanitha yani nona ciothe ndirakwira othe mena thuri wacoka karuga mahali mbere wacoka karuga mahali na watu wachache hawajui mtu atajuria wapi na wonekana na muiretu ri tiraithi mundu ecirie afanya kitu ni mwega ona tutimwonaga na arume so kira giratuma ni jigue kurakara nginya na njage gwitigira ati guka media-ini it is because of that tondu ariri one the devil has messed me for 20 years no na 20 years geka ithabu riega gona onoko gotona to get like 15 ladies you introduce them mwatigana ri yeye anatafuta mtu mmoja recruit wengine so inaenda ikiwa like fire naona anatafuta kwa sababu hii kitu it is a spirit naona so uwezi sema ati nimeikata then ati unless you decide kuiacha kama venye mimi niliacha naona ikuje tu sasa imekatika but mostly ukoraga yani mundu ne sabazire no ndani na mundu because right now harato kinyete ri digita kuota mundu kana kuhena testimony ya mundu ungi but I have so many friends aige muno they are in church na their women they are in it wina arata kwi aige muno ginya thaisi ni na no digimauga nona digira ku mention muto na mya we niwe wauma na niwe watigire na niwe wendire ku choose the way of God ugitiga ku doguta mundu ngikiahi kianya so ni nejwe adume thini wayo and they are still in church to this date ha hogu na ni mundu wikaga undu kona ni arahunji haria
What? Kuheana Holy Communion. Nĩ gwĩka atĩa? She's a lesbian. Nĩ. Nena ciana nena muthuri. Nona. No rĩu rĩ, ona tukuga there is a bad spirit rĩ. On the other hand rĩ, there is something that is missing. What? Juge towards men. Because do I other than a corona or rĩ? No you they are married. But ukithikia mundu story yake rĩ, that story all they call the same. Story all they call the same. Ngamuria tiriri. Tondu niga korio na dem mutumia wene. Muthuri athiro cine na nima korirwo hamwe ugikia. Nona. No muthuri athiere amekuita. Naigwa na kona mtu. So nugo da kuria tiriri. There is something that is missing. Kwe men matareka. But on the other hand, me siwezi put hivyo because that is not enough reason. Because sio lazima ukuwe na mwanaume. Okay, let me ask you. Okay. He mundu njuri atiri mundu aku ni njuri atiri we are all humans na okay twina miri na kiugo and there is something I want ndenda gwikwo. And you ndenda gwika. What do you expect me to do? I expect okay dida kwake diwa ati I'm not for it because me nilitoka that time kiria igeme based na Christianity re let me give you an example. Ni de mundurume na de na family nema na ndakuona we muiritu na ndona we muiritu muthaka na no nyende gukoma nawe jagirirwo ni kwigiriria gweka uguo. That's true. Nema? Yes. No digioka haha ku justify juge atiriri hey nyonire muiritu muthaka ndegwa ndinge mutiga. That is justification. Yeah, that's true. Yeah. Uguo ona we mutumia na we na muthuri angikorwo muthuri waku da perform as a Christian kwanza ruwe wahuthira the worst wahuthira njira iria njuru wathi ku approach muiritu mwenzako. You see rukuga ati muthuri wakwa he maundu atareka ri that is just a okay ithuothe gutire mundu tangika uru niguo. Yeah, that's true. No riwe mwenyewe ri nikio Ngai aheaga mundu roho mutheru agakuguide agakuonia atiriri undu ucio ri wi mundu wathi no wike no riwe kanitha-ini kana wi Ngai-ini ri roho mutheru ni araguka ukania riu hau ni ndikigura no gurie. Okay, my argument, I'm not for it. Just ni undu wa mundu ratwirorera hari tondu nake ena ciuria no wona nenda gucokerio kiuria. Kiuria kwa ni atiriri taru reke go example ya mundu Joy, a friend of mine. Dia kwa mundu ikunene atiria atiriri ati they divorced. Amekire a very big wedding and they divorced. Na we onire atiriri handu ha guthi kwi tondu ndaigwa satisfied. Muthuri wake ri he urendaga mutumie kage no mutumie kwa ndegwika because I'm born again. Unaona kwe muga Mr. fanya hivi nimiokoka. So dikokeda kwaria muno ni undu wa ciana ciku irorera i ono warie no huthire a good language iri ta ringi tondu mutumie acio ta imagine divorce ya fairirwo because one of the parties he urenda ojike na wewe unasema we are born again sitafanya hautafanya. Muthuri neja ku demand nake mutu nenda ku demand kiria we mutumie tondu muhonoku ri aruga ti as a Christian ndogiro ni gwika no na nikio nduga atiri jarie nigetha uria wirorera hari ari onake ahinguke maitho kidogo kwa hindi riu tuge riu haha wendo-ini ri hehi undu muthuri angenda gwika kana mutumia angenda gwikwo no the opposite oge need kuhota cause we are born again. Okay. Riu haha thini wa kesi ino ya mutumia uyu ri muthuri endaga mathie oro. Okay. Nona mendaga thie oro no riu ri mutumia na kanua no riu mutumia ri akuga we are born again. Nona i riu ri divorce okeire hau tondu muthuri uge atiriri aikorwo wenda kuhikiria nigetha you satisfy me na riu ni hatuka get the satisfaction ri nie nguma thigethe mundu ro gwiko guoyo urarega. And that is what the guy did. The lady right now ni single and the man remarried. Riu nguga atiriri riu moneni wa mutumia ri no anyita riu ni hau ndenda gukuonia tondu no we are not going to justify
we muthuri ri no kahoi tau no wahinga wira haha Saimo no wainuka you're very tired na obviously you get tired every day tondu tikihindi utindaga nyumba ati ukomete so no kana take shower you've eaten na no wakoma na wakoma ri me I want me as a lady the wife nataka naona and what is happening na complaining ni ndiuga ati udoita an experience now ni ndenda kuga uria joy uria maugaga naona hii so we walk ni jote kwa ntwage thiuriri what will happen with the uhoro uyu ri o hanini turi turao base na Christianity tiguo ni kuda kwa kana turao base na mundu wothe toda kwa base riri na no obvious lesbian ri iko both a Christian na mtu wa dunia tukwaragiria uhoro wa Christianity ndukwenda nikyo ndamba gukuria ugo niguo menyera gugucokeria to base na Christianity niguo to base na Christianity ona ni ngorie kiuria bado na no nyambe ngorie kiuria na no mwiririe na kiuria kiu that means there is the way a Christian ama a believer na an unbeliever should make love. Let me just ask you. Yes, there is. Okay, explain. Yo ebu tera mu tutatuite toigue igiugo gotondo wariri cause kenya be gorege hanini niguo hani hagia divorce tondu ni ugatire me born again if sitafanya niguo na kewe ugatire me then me go for another opt uhikia mundu ungi uri kubao urendeda gwika atia gwikirwo kana gwika nona riu ngori atiriri meaning kwe two loves believers and non-believers. Of course there is. Okay. Igeko explain na basis ya riri tufuataga maandiko true na tutongoragio ni roho mutheru nona na maundu maria ringi mundu na believer ri areka ri ndari na kindu kiramu control but as a Christian kuna kitu ina ni control. For example, let me ask you something. Tondu taringi nyonaga ringi andu aria hihi matari ahonoku makiuga atiriri mimi niliambia bwana yangu anibaie dildo ndio tukienda kwa bed atakuwa na spice love yetu kwanza anafanya hivyo alafu tunaingia kwa nini nitoke as a Christian are you supposed to do that? No that one no. Does that make sense kulewe? Yes. Ugo ni hena tofauti ya Christian na mundu tari Christian? Yes. Now but let me ask you is okay kuhudhira dildo ri is it part of making love? Ama yo ni kitu tu according to the world it is part of making love, but no making love to satisfy themselves. Yeah, you satisfy your desires, yes. But not in a godly way. Yes. On our Bible ni regete mo. Now in this case irada kwera we ndwenda gwikora ndrenda na ndira gwikora urenda ri it is our bodies. So what you're supposed to do as a Christian nikyo ndakuria kana horo trao base na Christian no keto base na Christianity tondu mutumia uga ndarenda gwika ugo tondu ni muhonoku. Now let me ask you, is it bad according to you? That's okay mwirore wi haria, is it bad? Like nyabe jokie au kulingana na riri kulingana na relationship ya wajuria according to me kulingana na uria mogirwo ni gwikari tondu wanjira mutumia ni muhonoku na muthu ni muhonoku mutiagirwo kuruganirira mwagirirwo muikare thi one thing ri ni ndingi force mutumia wakwa gwika undu uria ataraigua ni mwega hariwe nona nake ndage ni force gwika undu uria ni itaraigua ni mwega hariwe. We are supposed to sit down we discuss then tuone atiriri undu uyu ni mwagiriru no anyita na to discuss to pros and cons tuone atiriri undu uyu ti mwega we just leave it. What if you don't agree? Ungega kwa agree ri how dirona ta hena riri tondu undu uria ni understandaga na Christianity kana gukorwo wi muhonoku ri it entails a lot of sacrifice. No, then, okay, I have another question. There is also this case about okay, do you okumekira ha no issue ya not taking time as in bed. We are here to talk because na nikiojokire nigetha mudrume we hawuro kuigua ri no ateithike kidogo nigetha protect family yake because atumia ndi mathikagiriirie ona me kanitha-ini ona andu matari issue-ini no yani thini wa atumia kwina thina tondu woka wako mari urejira ni ndirenda within 5 minutes hauko umemaliza
na mimi as a wife sitaki hivyo. I want you to take time and you are tired. Undu wothe kihiko-ini riu ona hau njari horo ona to ndikwaria horo wa Christian kana undu tari Christianity ndungwaria generally. Yes. Kihiko-ini undu wothe ri umenye inyuere muri andu agima. Mutangi karathe mu discuss mumenye atiriri muthuri wakwa ni haha woka weka uri ni ndiganagia menya tu uri unge improve hote gwika atia hote kuigania undu uyu then you come with a solution no anyita no do we ri reke gwire ndukonete ku agree families isikoragwo ukuo. There are people who disagree. We can never come up with anything, yani matigi with in anything tondu riu ri well, okay, no mwithanie wira mundu a take time no ni ndakwira thini wa kesi ya riri nowadays no ginya wethe mbia yani mundu othe busy wetha mbia no anyita taru he case joy ya mundu kwira ndu itoye ndira kwa example ira cia ndu joy ati ukigo mutumia kwa ati ai mimi hata nikimwekelea mkono ananirusha tu to dareda no nereka atia nereda riu gikijikia guko for 1 week. Okay, si watetei no ni dari reality ona ingigwikia kindu kire ningi kari kwaria mari ona to gitura haha ri ni ndingi justify waganu. Yeah, okay, that's true. Na tondu igigwa ne go justify waganu ri nitakuga atiriri nitakunjuria atiriri ese imo tondu riu ni ndagire gya kuria fiu ri na ni ndonire hare hena 5,000 ingi yari wendaga njike atia ngugwira wagirwo ni kuiya asa the put point yo tondu me what I know as a Christian utiri ndo ngai ataheaga mundu solution yagu. Yeah, that's true. Agikoro fiu muthuri waku tondu twanakigwa cases nyingi muno apart from sasa hizo zenye unasema na ziko sikatai ziko iko na editu no anyita twanaigwa cases nyingi ta icio but unapata mutumia tondu ni aramenya atiriri nie ni ndahikire ni twekire wa uhiki wa kanitha giki ni kihiko giakwa na tikugeria ndokite kugeria kihiko ri na muthuri wakwa ru ndona ni agera line ni yo ri what am I going to do? I'm going to pray for him to change no anyita na nikyo ndakwira atiriri saimo asa saimo ri okay ni ndia matetera no he kaundu kamwe ndenda kuga umenyetie ndo the serious in life ona go taru ri ithidia kwani ndo ndurite nao ri ni watu wa church ko na ndo few rogate no mahoe but they are not serious in church and they are not serious in Christianity na ni gudu gatiriri taru uri kwaria mari riu ni no ndwike ngi no because I ndramenya de uhonokio-ini na ndramenya kihonokio ni kuga atia ni ndramenya undu ucio ngai uria thuiri undu ucio ndina maundu maingi muno plus principles ciakwa nona uguo ndina maundu maingi muno marangiririria gwika atia gwika undu ucio uguo ri mundu ucio wikite undu ucio na hihi ario kiri ndakuhe example na riri ni ndi muthuri etiguo na ndi muthuri uguo ri ndina mutumia ndiwa ndi mutheru na hanini ati ni ndi mwega mugece mwe 100% ndiki ni jamanagia na twirite tuthaka muno urona kinya no gitu waka ukugona kai thaka ni gathaka niki kiu kingiragiriria go take the next step ya kwira mwiritu ucio tiriri no nyende tukomania kaundu kau ngikoro wina kori ndigwiciria no kinye gwika maundu ta macio. Are you getting what I'm saying? Yes. Uguo tukiariririo undu ucio in a Christianity basis hatiri hindi iri kana muthuri waku ni aregire gukoma nawe kwa ihinda ria mwaka umwe ona ndiraigwa mundu akuite ni ndu wa gukoma nake. Yeah, that's true. Nima wita mu Kristo ri wagirirwo ni gwika atia nona na riu uguo niguo wagirwo ni kumenya riu nditakuga ati thaa ici ringi ingithie kana tugiona ta mundu wa kanitha reke ndige kwihuthira muthuri angithie gwake ri akore mutumia wake ringi ni amungatheria ta wiki imwe wiki igiri wiki ithatu wiki inya ndarage kuhe mabataro maria arabatara wagirirwo ni guthie gwetha mwiritu ungimukome nake eti ndu wagirirwo gwetha as a Christian you are supposed to find the solution tondu wa mbere ni uramenya atiriri ukoma nja yake hiko ni utharia uguo ri ni una ndiroraga relationship yakwa no njege kurora relationship yakwa muno na mutumia wakwa ndore relationship yakwa na Ngai Julia atiriri the moment tondu mutumia wakwa ni angatheria mieri iri kana itatu ndauma haha ndathi ndakoma nja yake hiko ri relationship yakwa na Ngai igukorwe hana ati you see no ru andu ingi maroraga ki urarora between me and her I want to hurt her reke ngi njiki uguo niguo menyere ndirekire uguo iwe na Ngai waku mwatigwo
relationship ni adoka. Yes. Yeah. You suppose ugira ruma ndo tamacio ri ndungike justify ati uge kamuthuri wako ni udingi by that idea na angikorwo ringi nda make the wrong comment It's a good one. It's a good one. Icio ni views ciakwa. It's a good one. Ona comment go memekaga riri. Not for now. It's for where I'm coming from. Understand. Ni ura tu ndira blame tondu we no wandariria lifestyle yaku ria waikaraga riu ri ni mutumia to cio hihi ungiuka kwenji justify na yes yeah nona ni mutumia we kanitha-ini ni arauga ni mutumia wa kanitha no ni arauka kuga muthuri wakwa ndekagona riu mundu cio no tumire wekire wega wagira gwiko anyway ni ngwiciria uguo niguo ingiuga okay. Haya tucoke rugano-ini riu ri na gitumi kiria giatuma comment uguo ri platform ino ri tukoragwo tumibisite na ukristiano na korwo twaragiria andu othe ri uguo ri ni ndigwiciria he hindi tungiuka ha twambie tuge no tuhake mehia rangi tondu nawe unjirire atiriri Ngai ni akurutire undu-ini ucio riu tondu Ngai ni akurutite undu-ini ucio ri umenye riu ni testimony turaheana turaria maundu maki undu tungihota kuruta mundu uria wi kundu mundu reka maundu ta macio tuhote kumuruta hau na tumuoni uguo reka ti wega gutiri undu ungi justify undu ucio reka aikorwo ni ureka undu ucio gutiri undu ungi justify tondirire unjirire ucio ni roho muru that's true roho muru gutiri hindi ungi gupush weke undu mwega uguo ugupushaga wikio maundu moru I hope hapo nimekuwa riu ri tuthi na mbere na rugano ni watwika muici kuria na ni wagia na kahiki waiga ni wagia na principle na ni wakoma na tumia kanitha then what will happen riu ri ni gwakire muthenya umwe nona jamaa uyu wa ni introduce ri ni ajira handu ndera tuitukaie uyu wa ku introduce na igwa riu hindi ndeia ndeika no jamaa ni ajira atiriri ni ajihurira thimu acha nona muthenya muna he handu hauma kindu koguo ri ni ndenda gako part of it akijira we kawaida kuja sasi amya sasi ta nigo Nairobi kwa jege guthera niguo ngithitha thito wega tathitha thita ri akija twambe turie tukiria tukihuna na tukinywa no tikunywa atiki uici ndungigithi ukiri muri to ni ukinyitwo tukiria tukihuna akijira mission ino ri twame attack tha kenda riu niguo tugikinya wana wa aria utekinya thaa 8 twakinya thaa 8 ri akija twambe tuikarire haha niguo twetere mathaa makinye tuikarira pavement indo kino kiri town na kuna pavement niguo tuikarira pavement na tugikomera uguo riura uikomagira niguo twihagu uguo ri kumbe tukomire tukajisahau what tukiria thaa 3 Ngai the next day cia rucini nio ni indokirire ngigua movement ndisaikio kiria no mbira gwa town urego ndu urego ika make noise niguo kumbe uyu urenda kuhingura duka yake na toja wa duka yake riu ndigwo omira gwiko kumbe ni duka cia jiro ikatia kuhingurwo na mission tuguthiaga ne ikatia ni ya firu ndamutapirie uguo we ni gukiire ona hati wariri ongi ni kuma muyohorete na kumania hindo tuthio tuonana ringi Ngai na ni kumania hindo ngiuga nie ona ndikaia ringi na story ya wizi kaisha kabisa from that day wizi nona hau ndokereirie uguo ndathire ngita kamucemanio angiuga hii hapana nikaachana nayo riu ndatigana nayo ri sasa nikakuja sasa kama nikichuja kila kitu sasa unasikia niko na mtu alafu ri he undu ndanoticire sasa niyo yakinya ri tondu magacha na handbag ngokaga riu ndokima officially with that etago wikira gothi nini itago gothi ya nini ya kodo hii gozi ya kodo so umetoka kanisani uwe na another not you not you naona hii riu wakinya ri ngaiga handbag na kula then gasenja kikathiwe riu ri this day ri ngita kamucemanio ngeje kwa tina sasa bona sasa natumika ona ngeje I don't know that udoso umire ku but I think it is a godly thing
ngeje kuona ndionire within a day it took time nona hii ona kodrio nake ri no ndajire kuigua ndu muhiki no ndajire kuigua ginya ru sina appetite we nake lakini sasa una hautaki na haumtaki nikuririkana tondu ndari na double bed na sasa uriri mwari free na heno uriri ungi riu hinde ndi muno ndokaga koma uriri wakwa na lala that day I remember niajira tiri kuja yani ndio kwa madai kachukete kiatea tukome no ni ajetire gicoka ngiriganirwo ngikoma ginya gugikia nona yani nikaanza ku notice ni kama the desire is gone nona the desire is gone alafu gaje kufika kama idom atiriri this is a spirit yani I think it is something that was from God nona hii and okay ndo kio gutuma wambie we wodo cio no wathira I think it was God ajire ku work in me it is God tu no tugira ni Ngai yeah tondu haha ri Ngai kiamba aki open my eyes akinyonithia one you are being used unatumika sio wewe unatumika Ngai kigora maitho ati unaona tukaga atiriri tugaga I was born like this nona nidaciarirwo and I cannot change nona hii kana kugatiriri hii ni tabia tu yani ukai justify andu kuga ni mehia ni tabia tu nona so ukamehakira maguta ni it is bad manners ni kitu tu yani see it's not something bad no lugha kidehera it is a spirit kwanza wa spirit yani sasa yani ulito wako na tere I'm being used by a demonic force nego hiyo kitu sai mwacha sikufichi nakwambia no igwa yani ukaigwa you have no longer that desire wewe kiodukia kuma yani I hated being used by a demonic force naona yani gigwa dida kuhudhika na a demonic spirit naona hii sasa hiyo kitu ikuja ikaniisha okay geja ku hate na kugaga mimi shetani hautanitumia sitatumika tena yani nikaanza kukua na hate na hate nikakuja nika hate kabisa ginya riri ginya tondu kwa airitu mafuataga kunjita ringi ri nikasasa kusema hapana like the other day a week ago hede mwajitire I want us to rekindle wanyita hii our love mwakie unono watu kwa wotene twajie ringi na niguo ni ndena miaka kuma ndauma ndemwe kudomire tene muno nona hii niguo na ucio niwe ndendete in fact na magero line haha ri ucio niwe iguga ingĩũrĩrwo njagũre ingĩoire hĩndĩ ĩyo wa pharmacy kana ũrĩkũ asa heno ngĩo hau gatagatĩ-inĩ rĩu rĩ ũcio nĩ ingĩkire atĩa rĩu nĩ njĩra tũ rekindle the fire once again ũnditabainaga na kĩ mũndũ ũrĩa wendete mũno tondũ nĩ kĩ areka nĩguo ũkorwo mwendete mũno nĩ rĩu ũkorwo ta rĩu ni mũndũ rũmĩ angĩũrio mũirĩtu ũrĩa wendete mũno no uge mũirĩtu ũcio nĩ arĩ mĩtugo mĩega mũno nĩ mũthaka ndendete mbeca tundu ta tugu okay to yo ndoga ati korwo ni kuri gucagura hindi yo ko ndacagurire ri uyu uri ari yani ngoro ni muhoreru yani ari muhoreru ndari na tukutuku haizi kurudishia ni obedient yani vitu kama hizo okay yani msafi uso dagi kwirire kiugo yani hamwezi atakosana yani mundu wenyihitie ni ure niko ntajaribu kuona ni roho hiyo kitu nikakuja nikaihate nikaihate sana sana saimo na iko hada ndokira kiri hada tao ndokira ndakomana ndokira gitigana na woisi ndoka handa tigana na ikitu ya kwa mama mugutigana na kwatia ne he ukinya handu ndekere wa bainuka kwanyu na ndekere kabange nguo rucuni karainuka kakibanga nguo gigakinya town ndakinya town ri okay ndaka to muci kura toikaraga ri twakinya kuma kura toikaraga ginya town oka akiriraga koza ataki kutoka haya ndamwigire gari cia kwao ri agithina mbere na kuri kinya conductor makajogete kwani wewe kuna shida gani kahe mundu hokuite kamera hasa tondu ndaragio norio riu ikibidi that day nyambe joke nake abia digest yani hiyo kitu kwanza imuigie sasa hadi yake atia etikire so tukaachana so not tutiatigane ati once riu ona kuria thire ri nikuwa namfuata
yani okira ukifedaga no oka ukifedaga ikakuja ikafade kabisa niguo na isori kaisha yes okay ndu uma hau ucoka gwika atia ndoma hau ri todo sector yakwa no ya matatu ri ntarudi huko na uru ndacoka ndi mundu si wizi na ndina mutumia riu ndi mundu nomo na situmiki tu nona riu ndacoka ndi mundu nomo na niguo nguka riu ndutarute kwa matatu nipate kazi ruwira decent nona hii tondu ndaikaria kwa matatu for a while itana kwa matatu ndo nirewira kwa ndagitari no ru ndoni wira ndi kwa matatu ndamba ndacoka kwa matatu lakini sikukaa sana ndi hau toja munethika road re kuna ndagitari mwe muhindi akija I can see you are a good driver, give me your number. Ngimwe namba yakwa akija nitakuitia kazi nego ni ndagitari wa Gakan akihurira thimu umukuage no ru ni ndu hau ndajiria niki no ahura thimu akija ndenda unguage no ndu wa jenda atakuage you are a female okuage amani ri ngiona haigiani vizuri it will be a bit tricky ni ndu mutumi tondu no ko mutire ko nduri mutumia nero na gatamureka no na ru ngiona sahau ru ndagitari ucio ajitari no gudacokire ngitwo ni another lady mutumia niguo ngidetwo ni mutumia ri o ndagitari ngikua ndagitari like 3 years ngikua ndagitari 3 years no mundu mare na watigire curu ni ndatigire na ngituika wa kanitha biu riu haya ngikua ndagitari 3 years ndamukua 3 years ri niguo ninge wira wathira kugwa ndagitari no kiria gipass apas ngihuruka ngicoka riu niguo ndetirwo wira ni ndetirwo ni wira ni some stage people ngiona wira parliament ngandikwa ni one of the MPs na sasa nikakuwa driver wake nikakuwa naye for a while na sasa hapo ndio nilimalizia kukua kazi ndio get into business yes no quick get into business. What kind of business? Or transport business. Yes. Okay. Lu kuma hau lu no atiga horo wa relationship pio either na atumia kana na arume kana what will happen. Yeah. Lu hede ole lu kuma ndatigana na muhiki ole ari lu ndatukire I'm free. Kuma kwi either a male ama a female. Ukakuwa single. Yes, sasa nikakuwa. Until today. Yes. Naru in between re he ndu notice na no yende kwira mwiroreri haha rohore wajeherera ri ndajie kwa approach on men no hede ndari na women re sijaipata boy nanyita de na tumia ri hakuna siku hata moja nishaipata boy but the moment ndatigane na ladies how no ndajire kuona men yes. Na kuna point ulikuwa umeniambia uko na mtoi ni kuolewa sasa ulirudi kuolewa ma what happened? Huyo tu ni dona tu. Okay. Yes. Gutikuhika wahikite. Asa. Yeah. Nuni after gutiga maundu maria? Ni after gutiga. Nuni hauo bridge ni nona haha migire-ini ya gutiga gwika atia ni hapo sasa. Ukigĩa mwana. Wow. Which is a good thing. Yes. So until today. Now I have more than 7 years. Yes. Without a man, without a lady, niko kanisani tu. Na right now the Bible College. Na kulia tiriri, yes. My sister. 7 years without a man or without a lady. Joke o hanini hareheka discussion kare atuma na kori. Aikorwo we ni wikarite miaka 7 mutumia uyu waikara mieri 2 atakahutio ni muthuru wake auga riu tondu muthuru wakwa ni arega niki kingigiria ikare uguo. I think it is a matter of choice. It is a matter of choice. Yes. A matter of mindset. Na kuringana na uria riu we ringi ukimenyete ki kihonoko giaku haria gikinyite. Nitugu. Yes. Ugira andu atia kwina thina twaririe mayu twaririe tumia twaririe atiriri usaimo kwina thina kenyambe gude mai no kwina mbu matigioke tumiuge atiriri kwina mbu tukirikiriria niguo wa mbere no neno yeto boarding school ya atwe mwanaku ni akinya 11 years grade 6 no decide mwana uyu uri de busy na kede mutware ku boarding school kunde ku ri
roho wajagiriria. Okay. That spirit of gayism ama homosexuality in general. LGBTQ. Ndu yajagia hau. Nona mwana ukinya 11 years niguo ajagia kuigua something. Yani uje kuigua yani uno ajagia kuigua my feelings. How do know dangerous. Na nigwira muciari we urerorera aigue 11 years no ya mwana boarding nejaga. No mutare boarding no mwaragirie. Todo boarding school kuni kwa dumeka introduction. Nego. Wa mbere ino rone urigwa grade 6 up to grade 9. Adozo ni maida kwa radio. Todo this is a spirit. Na spirit ino ore ni operataga na niko na territories. Na this territorial spirit iko masukuru. Todo ogera sukuru niko taru 90% ya ado aige ara mako in homosexuality. Mogaga I was in study 6 by then. I'm a grade 6 had form 2. At least form 4 muna kwa mikete up your mind. Nona. But between upper 11 years grade 6 to form 2 that is danger zone. Very true. Yes. De ure siana isi ire ni nitkwaririo. Na nigotogira gai na I want to be equipped for that. Because I have a mission and a vision to reach out to those people. Because after 20 years, I carry through those dark times. I could head to this far. Tauni doeta we sine have dina dent. Niko na meno zote, sina dent yoyote. I did not get sick. God preserved me. So nani geraga yeterere, I want to give back to the community. Nego. Yes, I want to give back to the community, and I want to commit myself to go to schools, to campuses, to colleges, to high schools. Na pass the information. Juka he mwana kudimwira atiri, ugona muda ke behave ore, ugona muda akekuhutia fanire, ugona demna ja ugweka atiri, no there is a sign. Ukamenya there is something that is about to happen. Yes. Okay. So we need to talk to our kids. Na nidera kwari ona thuri ma put up their socks. Okay, dira utatera atumia, but hiyo kitu ya 5-minute thing at least wajaribu kuongezea speed kiasi. And they take their time. And they take their time. They take their time. Nigetha na atumia magakigo mahorera. Niguo. Yes. Ruku gore ndera kugatiriri ona atumia ri na thuri ri na guthi kurio. Kuria makanitha-ini meetings ya men na kuria kanitha-ini meetings ya atumia. No nyende muno kugia na access ya guthi ku reach out. Because even the church is sick. Do you regret doing all those things that you did? Yes, I did. No regretaga muno. Muno, yes, I do. Muno. I wish I knew. Todo arere 20 years wasted. Iyo ni miaka mingi. Bona atare maitho ahingitwo. Miaka 20 years down the line ni miaka mingi. During those 20 years, ni kuri undu wekire wa bata muturire. Atire dogeka. When you are in sin, you cannot succeed. Yes. You cannot succeed. Onaguta wera 24/7. You cannot succeed. Todre ure goma ko state in fact ona kira dakaria muno ri 20 years of being an instrument. Kana uko a bridge. Yani ni chombo unatumika na shetani. Apple kwanza ndio inanisikia yani hapana. Yani you are the instrument wewe itererio maguta niketha ru hoto go forth. Because ni hati mutumia danera ati I want us to do this. Akauga Because so it means it is not you. Because ogejira how I convinced a woman and I gear box. Bana. Todo arere you are boss, a principal, na do adomu. People who are driving. Na wewe kwa matatu. It is not possible. I know. Yes. Niroho. Then how uroga haro hore there is something I can touch. Maundu maya are I used to see them at night. No na kido tamuguka ona before dukite introduced today donaga gerisho muguko ko ni utuku witoro through a dream ono kono kirisho muguka na witoro kesho yake ukiamka ukamuka with that desire duma nayo ira but unaamka na that desire okon smoking kwanza smoking yani ukometa ukaigwa yani you are thirsty na kiretia ni thiga lakini uliona usiku unamkia kusikia that desire. Naona hii okone atumia mwanzo class 6 re daja ku desire atumia re like usiku nilikuwa na yani na unaona ni kama like you are with someone
Nona, but you don't know that someone. Nona. Now once wako na that someone re utamuka na those spirits zikuigirite. So we uko act muthenya as an instrument. Todo tukore a spirit ni okira na yako ige? Ya kuigira. Na yako igira. Wira ku muthenya re ni guthi kuria tumi? Ni guthi kuria tumia. Yes. So it is a spirit. Very true. Yes. Thank you muno. Ni undu wa story yo yaku. Gwiciria kwina aciari ingi muno marakaya no haria matangiaria ni kuria aciari ingi muno marakaya ni undu wa ciana ciao ringi ni cingirire maundu macio. Yes. Na makarigwo uria mangika. Na ni wega muno ni gwaheana uhoro ucio. Na toguo auga ri mwana ni aririo munini. Yes. Matukuini maria turiri kwina maundu ni maratengera na ihenya muno. Sujiga ume notice hivyo. Yeah. Sana. Vitu zinakimbia haraka sana. Tita tena riria tugaga ati 20 years to come mtakuwa mnaona. Thaici tutirago tohoro wa miaka 20. Taru thaici nona next year tugikinya hando ta haha. Maundu maria ukaigwa ma introduce to thini wa kiria wa bururi uyu ni maundu maingi muno muno. Yes. Okorwo ni horo wigi internet irahiuka kuhiuka. Taru last year tuteri na my AI naki. Right now we have them. Yes. Nima. Uguo maundu ni maratengera muno aciari itu na riri ti hinda riria bogaga atiriri reke mwana wakwa nyambe ndige kumwariria maundu maya ni aguthie guthoma anga ni agwika atia ukaga kumwariria na already ni we maundu macio. But let me tell you something, ona andu ingi aria ma introduce kwa maundu ni macio ri ukoraga matiui like now hekada based to ya to hega story gatwira atiriri when he was like iyo age unasema he hindi uguo magathi kundu agekora na mundurume wa muthemba ucio na mundurume ucio ri ni endaga meke nake giko kiu no rukanda eno ndioi kana ni urukani wega una get ndoyo horo wi innocent very innocent ndoi kana gukoma na mundu akomagwo na mundurume kana na muiritu kana ki kana maundu mekagwo ndona uguo tiga no mundu wokirio kimurescue ndona ni agekoririo ndu ucio ona thaici tuiritu tutu nini ringi kairitu ni gathie high school gaguthika approach on principal agikocio ni principal ri Takaire tu ringi ni ka innocent ona gatuika ni urukane wega ukore ni kira undu nyiruku uguo ni kaba gutwarageria mwana waku akinyia miaka iyo mwaririe mwire ma we okorwo wi mundurume arume ni makomagwo nao no cio ti ungai no cio tikinya ti undu tigaru tikinya ti ungai ginya tradition no itu ndetikiritie maundu ta macio okorwo ni mwiritu mwire maundu ta macio maririei na maigwe na he undu wangenia muno no igwo no ugana nikyo ndakuria uguo ndakuria atiriri out of iyo miaka yote umeka uko nini ni uli achieve hakuna gutire kindu ona kimwe ungihota ku achieve within wa maundu macio. That's true. As a Christian Ngai ni aregete maundu macio na njira nene muno na riu ucio ona ni waganu uria wera andu uka introduce waganu mweru kwanza wa iritu gukoma na iritu riu ni rihia Ngai athuire na njira nene muno rihia ria arume gukoma na arume na ni tuthomaga uhoro wa Sodom na Gomora niguo ni maundu macio mekagwo niguo na Ngai arakaririo ni undu ucio agicina bururi ucio wothe na mwaki tondu Ngai ni arakaririo ni undu ucio the moment weka undu ucio ri Ngai ni muraihanagiriria nake na njira nene muno uguo koragwo wiika ni ta gibuyu riria kihuthikite maguta makio mothe ru giikairio uguo hau kiika gutire hindi roho angigutumira gutire hindi Ngai agikorwo hamwe nawe uguo ni undu Ngai athuire na njira nene muno na andu aria mekuo me am not going to judge you or to blame you but ni wega hindi ria wi undu-ini ucio ri tiga kwi justify wone to record mwega nona tondu undu wothe ni ukire process ya kuma uguo umenye ndureka undu mwega meciri ni maku kamenyaga ndureka undu mwega na riria mundu atareka undu mwega kana hindi ria uramenya ndureka undu mwega ni ufiraga guilty you feel guilty hoya Ngai akuhotithie kuma undu-ini ucio na gutire undu Ngai aremaku Ngai no akurutie undu-ini ucio by the way na njira nene muno wega ni kumuhoya kumwira tu Ngai ni nemetwo ne kuma undu-ini uyu na ni ngwenda kuuma gwika atia nawe maundu mothe ni njugaga maumaga haha hakiri nona tari gukuona uguo ngwiriririe na ndakwiririria ucio ni undu wa mbere that's true step uyu engi riu ni kwambia gwiciria riu mwiritu uyu kana mutumia uyu ri ndirabatara kumwira no nyende tugie na kahua nona riu kau ni kaundu ndathugunda no ingikwiririria na njuge sidwe ndikwenda undu ucio inafika hapo no ingiciria tuthi kahua ni uguka undu ucio ungi ni gwiciria riu uria gukoma nawe na nyambie riu ku plan na meciria makwa
tungithi tueru muhando fulani undu ucio riri ndaweka atia undu othe uma ha mecirini the moment you hit something taru na tondu we no wanjira kairitu kuno watigani na kori ni meciria maku waiguire kairitu gaka nitaigua ni ndakamena wa mbere ni ndakamena riu kiambia meciria maku gwiciria ndirakenda guku ni ndirenda gathi ugikora ni weka atia utari ura decide undu na meciria maku ndungihota kuutiga uguo ni hoe Ngai nawe utue matua na ona riria tuga ni twahonoka ri tokuga na kanua tu reke ciiko ciaku cikonanagia na no wega mundu bado agakora apart from kuhonoka ri ni wega mundu agakoragwo na principles ciake ukamenya nie ona kungithia atia kana guthia atia undu uyu ndingika ucio ni undu wa mbere wa keri riria wahonoka ri ukamenyaga we riria ureka maundu macio ureka ti mutumia waku urahat kana muthuri waku angikorwo wi kihonoko-ini wa mbere ni relationship yaku na Ngai urathukia tondu ona niguo njuga taru ona ungikorwo ni waingira waganu-ini wi muthuri ni waingira waganu-ini no thio rware ri warwaria ureithiti mwire waku etiguo maundu maingi maria ukoraga mundu agika ukoragwo we ukihitiria mwire waku no gathukia relationship yaku na Ngai na tuge atiriri andu aria me maundu-ini macio ri Ngai aromuririkana andu aria muingirite Ngai aromuririkana na mumenye undu ucio ni muru na ni mukananie nginya ni maandiko Ngai amuteithie mume kuo na ni wega kwaragia na kwiaria uguo mutumia earia aria manakorwo me maundu-ini ta macio mukauma nigetha tuhote ku-educate andu na tuhote kwariria andu ciana citu iria cie thukuru Ngai arociririkana muno na ni rudio uria gugathie mwisho tondu tamaka nyingi ona koraga nginya arimu aria mekunio mareka ati ona neige tiguo neige nginya ukora kwina arimu mangi ona neige mara introduce ciana icio aciari ariria ciana cianyu na mugacihoyagira muno na njira nene nigetha Ngai ahote gucihonokia uguo riu we ni uthiaga ukiaragiria andu ni ni thia ngimaragiria niguo without fear na itekwihitha na nie ndite na ngoro ikorwo maundu mande mekite utuku na muthenya ri ona nigumanira kwi muthenya na kwi utuku niguo ya 24/7 tono nginya to shame the devil na tureke andu mamenye uma na tuma guide to the Lord tondu ngoma ndari na thana ni hindi ya huthagira niguo runa ndie na thana ake so me I want to help many and that is my vision and my mission. Niko na kore ngithia kwariria andu sana ni masukuru na meetings cia youth. Okay. Yes. Okay, hane namba yaku ya thimu haha ni undu wa mundu ungienda kwariria. Okay, namba yakwa ni 0721 887517. Chokera 0721 887517. Ruth. Yes. Ugira itago Ruth. Ruth Jerry. Thank you muno Ruth ni undu wa gwitikira gushare information iyo na kaundu kangĩ bado ingĩenda kwĩra aciari rĩ hoyagira mwana waku rĩrĩa munini oe kume munini muhoyagire no kamwamũrania na maundu macio tondu rĩrĩa mwana umwe ũgũthiaga agacemania na maundu maingĩ muno arafu especially Saimore high finances au niki sana naona ndo amagira tu homosexuality both genders it is because of cash na otogu auga ri taru he mundurume ndirai nake haha hindi ingi aranjira matigana na mutumia wake ri ni atigirwo ciana inya na he hindi athire gwetha wira handu agicemania na mundurume akimwira itho kome nani kana niguo kuhe mbeca ici kana okirege ume mundurume ucio ni etikirire but the question is tondu ndakuhe mbeca icio ni ndakuninda mathina maku tariu ri hau no uga wega nike guhe example ya mutumia umwe ucio ndamu approachire no ndendaga ni onaga ni uru na ngimwira atiriri kire ukwenda no nguhe. Do you know the first time mutumia ucio ndamurihire 25k? Did 25 1125k na ndamunengera mbia icio na twakoma nake ona nowe wanjitaga no ni arega but wakati ameona pesa sasa hiyo kitu ya ati guilt ni gucoka kumuriha ringi asa ndio kagamhe kawaida the venye tunaweza pia mtu 5k 1k 2k uguo na needs yake. The point is mbeca icio citingĩkũninĩra mathĩna kindu kiria cigatũma ũtigwo nakio ni regret. In fact the funny thing nadi atindire ngimwira nji atiriri imagine unaona hii 25k ile waheire taima hati undu ciekire
twari na ciana igithira yani hati ekire nothing hatiri ndungika na mbeca ndungika na kiria na to icio mbeca ciothe ukona na njira ya waganu yes kana na njira njuru utiri ndungika nacio tondu mbeca icio that is cast money no you cannot icio ni mbeca ndungikondo nona na ni uru muno tondu mbeca ni njuru maundu mamwe ukaithiria nginya ciana ciaku yeah no anyita ukiuga ate wathie gwika uguo ni undu wa ciana ciaku ugacigaithiria kiundu kiu tondu no cio ri ni anjirire muthuri ndara provide ciana ira turararire kikiuga kohe mathina atumze hatuwezi nona so aiko easy utuka kuigira mutego-ini cause mzee haezi nona gugu bia handu hako riu ri handu hakuragira waganu-ini riria wona thina ri kaba kuragira kwi Ngai yes tondu riu ri ni ndigwiciria Ngai no agutiganiria uguo ati Ngai akurekereria uguo we na ciana ciaku mukwende kuhuta umwihokete no riu we wona solution ni kurira haha waganu-ini heo mbeca cigucoka ciukeithire ukira weterere Ngai akuhe solution ya tene na tene by the Ngai ni akuhe solution na hindi na ndukariga hau no wage na roho muru piu na wagaithiria njiarwa ciaku maundu macio nona uguo ri ona aria makoretwo me maundu-ini macio no nawe no nyende gukwira mwana waku ni kahikane kairitu uhoe Ngai ugakahoyagira Ngai kera Ngai ndanakorwo undu-ini uyu ndikwenda roho uyu ugakinyira mwana wako no anyita ndatigire undu uyu Ngai ndekera Ngai gutire mehia tarekagira that's true nona tondu he maandiko maugite atiriri thiini wa maathani maria tuthomaga do you believe in 10 commandments yes nigakinyiria ciana waganu wa maithe ciaro rwa gatatu na rwa kana rwa andu aria mathuire ni uyu waganu wa maithe ti ungi riu ni tocio yeah nikio riu riria wahonoka na Ngai akuruta undu-ini ucio ri ni wega ukahera no kera Ngai maundu maya matikana kinyirire ciana ciakwa na o hau mathani mo katiriri na ngaiguira andu ngiri na ngiritha aria manyendete na makaigua mathani mao makwa uguo we no nyende ukorwo wi among andu aya ngiri na ngiri andu aya Ngai endete tondu the moment waigua kiugo kia Ngai na bagitikira na wetikira kurumirira uria kiugo kiugite Ngai ni akwendaga tondu no wetikira gwathikira u Ngai no ungiigua kiugo kiu na wiki against undu ucio ni ugakinyiririo ki ciana by the maundu mamwe wonaga andu magika kana makigerera na tondu wa njira ni ureka Bible study ni njuri ngino ko ni muranite maundu ta macio ni ukoraga he maundu ungigaithiria ciana ciaku no riria twahonoka ni tukuragwo maundu-ini macio na ithuĩ tukaumbura na tukahera ugakora weru no ahota go protect ruciaro rwaku ukamagaithiria maundu mega uguo na andu aria hihi mwana korwo maundu-ini ta macio kana we hihi ni wana korwo we thiini wagu niguo ndukanakinyirire ciana ciaku heraga no kera Ngai ni sorry na agakure Ngai ni arekanagira niguo nduga mutigagitambia maundu-ini macio nginya nako uguo so undu uria ngwendaga kuga na njaririe ciana iria ciikuo youth ladies and gentlemen na tumwana turia twikuo ni ati mundu angigagwita ona to ruto nginya homosexuality kana lesbianism ona mwe muiritu ungigathi ucemanie na mundurume ati arenda akome nawe niguo kurihage ucio ti utonga ucio ni utonga ucio ona ti utonga mbeca icio gutiri undu ungika nacio na citiri na kiguni mundu ucio no gukuhuthira akuhuthira ri acoke agutige kindu kiria ugatigwo nakio ni regrets nona gutiri undu ukahota gweka waku we na nyingi ni weingĩria no wikirio roho mũru riu wa kwĩyendagia ugakoraga atirĩ ta nĩ ũrĩ rora by the way nona ona airĩtu aingĩ arĩa ukoraga atĩ makiuga mimi nataka kuwekwa na mbaba ma ukoraga nginya uma relation ta riu he mũirĩtu mũrata wakwa anjĩrire atĩrĩrĩ mimi Saimo imagine mimi sijaipatana na mwanaume ati mwenye hana nini bibi njemanagia na athuri ona athuri njogothagwo nĩ athuri mena mĩciĩ no anyita ngenda kukinyira karugano gake hanini akijira he hindi andikitwo handu mukawa-ini na hau ni hoyanire na muthuri wa mbere muthuri ucio akimuiga na akamurihagira nyumba no anyita kumania na hau approach yake ni athuri tondu roho ucio niguo wiki no muingirire riu we ndungiona mundu rume na riu ndarora akijira ye muthuri ucio ni anjigite wega kiki ucio ngi angagicoka akingurira ngari but right now ananiomba chakula no tondu ndiendire tondu ti mundu we deeper thiini wa kihonokori
riu ni ndiatindanĩria nake ngĩmwarĩria mũno no ngĩmenya rĩu ũcio hena roho wa mumire thutha rĩu ndĩragĩra kanjũria Saimu hata una mabesti zako wenye labda unaweza waambia yani rĩu arenda nginya ndĩmũconnect na arata akwa anake arĩa matahikanĩtie makorwo in a relationship juu yeye amechoka sasa kuishi na baba na bababa ũguo na wĩ mũirĩtu rĩrĩa wathi kwĩ introduce maũndũ-inĩ mamwe umenye he kĩndũ weta thĩinĩ he mũrango wa hingũra na mũrango ũcio rĩu gũkaũhinga Ngai atangĩgũteithia tondu na tawe nĩ Ngai wakorutire handũ hau nĩ andũ aingĩ mũno mageretie kuma ũndũ-inĩ ũcio ũhoro wĩgiĩ lesbianism gayism masturbation maũndũ macio ni watu wengi sana wamejaribu kutoka wameshindwa na nĩ hinya ũkoragwo nĩ hinya mũnene mũno it's a strong bondage very strong ũgeragia nginya ũkauga nimeacha Uikara wiki mokaigua unarudi wacha unasema acha niende nifanye hii ya mwisho alafu niache kabisa naona wekeo ya mwisho ukakora kĩndũ kĩu nĩgĩcokera ta mũndũ ũngĩ ũmwe ningĩ ũkaigua guilty ũgatira it's a very strong body tigai kwĩhingũrĩra mĩrango ĩngĩ nĩ mĩritũ kũhinga na mbeca cia maũndũ macio citingĩmũteithia na hanini hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũmbire we nĩ arĩ na mũbango mwega thĩinĩ waku na mũtũrĩre-inĩ waku ndakũmbire atĩ ũgatonga na gũtuĩka lesbian kana gũtuĩka gay kana gũkomwo nawe Ngai akũmbire na akĩmenya nĩ akũhe mwĩrĩ na agĩkũhe ũhoti na ability na agĩkũhe dominion atĩ we mwenyewe no ũhote kũrutĩra wĩra na moko maku no ũhote gũikara wĩwe ndakũmbire ũgatuĩka mũici akũmbire na agĩgwĩciria maũndũ mega na agĩkũhe maũndũ mothe atĩ maũndũ marĩa ũkamũmenyithia kana maũndũ plans iria ũgakorwo nacio nĩ agacirathima na agĩkũhe meciria na nĩ njiguaga ũru mũno no njarie mũno haha ta imagine ndege yathondekirwo nĩ mũndũ nĩguo njugaga ngari yathondekirwo nĩ mũndũ thimũ ĩno thondeketwo nĩ mũndũ mũndũ ũmbĩtwo nĩ Ngai the same God who created the person who made this phone mũmbirwo nĩ Ngai ũmwe ndege ĩrĩa yambataga gũkũ igũrũ Ngai ũrĩa wombire mũndũ ũcio nowe wakũmbire meri ĩrĩa wonaga maĩ-inĩ ndikanĩrona ũndũ ũcio mũnene ta imagine kamera ici ciratuoya haha what is the connection between these microphones and these no wekite maundu maya mothe ni mundu na ndungihota kuona Ngai ucio munene ati inyuothe mumbitwo guo na mukaheo ugi we gutire kaundu ungihota gukamap na kono wiciririo gakomwo nawe kana ugakomu wita ndikana no ndu ucio ni mwagirirwo mumenye muno ati Ngai agikumba akuheire meciria na agitumba ithuothe agituhe meciria maiganaine ni uri ukuhuthira meciria maku riu we mwenyewe umenye uri ugwika na utiga gweterera Ngai maundu-ini mamwe no anyita ati tondu riu no wagire gya kuria riu Ngai ukari wohe ukana ndugatumane Ngai ndagoka Ngai akumbire agikuhe meciria na maundu mothe riu thie ni ndakuhe free will thie uhuthire meciria macio ndakuhe moko macio ndakuhe na ihinda riu nguhete ria guikara muoyo go and make wealth and make money na ni aranjira ire yagirire anyway reke turikiria hau muthenya wa muthe na ni ndakena muno ni show ino yaku because it has a lot ni grafundithia andu maundu maingi muno no thii na mbere kwariria andu na ugithi na mbere kuhoya tondu muthuri watirire atiriri ro nginga tuume handu ucoke uhe chance nducokaga wika mokaru me maiki nona ruwe uthi na mbere guikara kwa Ngai no muhoyage muno mahoya ni matumaga maundu manene mekike na atumia acio riu magikoragwo no kuu ngikihota kumariria na magikuone guku ri maririe matikane na maundu macio ti mega itiguo ndikana we no ndungiuga tutanarikia kana warikiria hau kejuga ndarikiria hau atonda hena namba yakwa ri niguo mundu ungienda kunjetha no anjethere hau na no kona mwana akazi na neighbor urone na some funny behaviors agenda guteithio no unjete kana ukorwo ko principal na skuru yaku no ukorwo in institution ugenda ciana ciaririo you can contact me niguo yes. Thank you so much. God bless you so much. Tunawapenda sana. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru we Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ni ici ni broti cia 50 by 100 na ndirio na broti igiri peke yake
broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi mirioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana aratakwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndi nacio ni ati cikomeire barabara ino ni barabara murona haha uguciha barabara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB Equity Bank ni ndona Cooperative ni ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ini cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira namba eno ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi mirioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria broti ici ciina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau mwikaribu sana hurana namba ya thimu 0724 333313 karibuni sana.